Telamura East Division Committee IPFT Abasini 2009 nismi IPFT asaipun nismino sini orang ni jara party worker tongai ro balai ke active te borokno tuina sangtini kaisa divisional executive committee sini jara collective jara active leader tongai rokno tuina kaisa malai mang panda salkolog mang khabar me division phaje gya ke bono rogoina sangtini phaisok mane ke borok ni bisingte jang khanaka beskang ni salo ora division committee jara kisisa jara IPFT yakari thangai rok tabok jotono te bisa return back ngai tongbayo te IPFT ni protibo hailena ni bagai balai urdu kongai tongo ora sudu sini Telamura East Division Committee o simiomo hai situation haiya sarati prawono jara kisisa IPFT o IPFT na yakari thangai rok te se return back ngai tongo sarati prawono ke beskango bahina sini 26 तारिख अक्टोबर Agartala sini Central Executive Committee ni sarsa sini program tonggo ga a program bahina sang sini collective jara Central Executive Committee tongai ro borno teina sang sini nangko mani kokno sang salainai ge tiniwa phaimani hingkang kai borok bai sang sini jara kisisa bo sang jara rok malaya jehetu Durga Puja ba aboni sakango sang je sini 6 मास बा 4 मास नि सगांगा जों program kotor खालामनानै आबानि परे जों जरा मालायानि बागै फाइमिया जोंनि डिभिजन visit program गाबोनो बेस खालायना तिनिबो जेहेतु आनि तिनि program यांगा सेटअप खालायजा आबानि बागै तिनि सफायमानि जत तबायना मालायका जतनो कर्मी र काम न दंगो ते कर्मी र जतनो एक्टिभ ते बेस कांगा बाहायना डिभिजन कमिटी तेबो स्ट्रंग नाय ते अ डिभिजन IPFT नि पार्टी न राग्र थानेबो लग्र थानेबो तरु थानेबो जथेष्ट तेलामुरा IPFT East Division Committee अंगटं बा West Division Committee अंगटं बेलाय भूमिका तंगो जबर कोनो जागा बो लरिया तंबायो काहामनो जबर नते बिसा हाय गेट टुगेदर खालाय कक सालायनानै बागै